Donald Trump yagize ati, yavuze amagambo akomeye cyane ku gihugu cya Irani avuga ngo Irani nta gihe igihe kirimo kirayishirana cyangwa se igihe ntabwo kirimo kirahagarara, amasaha arimo aragenda, urushinge rurimo ruragenda, igomba kwemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyisaba. Hari amategeko 5 cyangwa se ingamba 5 Irani yashyizeho kugira ngo iyi ntambara ibashe guhagarara cyangwa se Irani nayo yemere ibyisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arizo izi zikurikira. Ubundi Irani yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba guhagarika intambara aha muri Middle East. Bivuga ngo aha muri Middle East no guhagarika intambara ahangaha muri Hormuz, kuri Iran, kuri Liban ndetse na Hezbollah bakayorohera cyane, Isiraheli ntiyongere kuyirasaho, hakaba naho imishyikirano, ibiganiro by'amahoro bikagera no muri Liban. Ibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa naho zabyemeye, ariko igihugu cya Isiraheli cyo ntabwo ibi kiragaragaza ko gishobora kuba cyabyihanganira, kubera ko n'ubu kiracyarasa muri Liban. Ikindi kintu cya kabiri rero Irani yifuza no gukurirwaho ibihano. Irani yagiye ifatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ibi bihano bikaba ari ibi bikurikira: harimo kudacuruza cyangwa se kutagurisha peteroli mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'ibindi byinshi. Ibi rero bikaba nabyo ari bimwe mu byababaje Irani, ndetse Irani ngo ikaba itakwemera gusinya aya masezerano ibi bihano itabikuriweho. Ikindi kintu cya Irani yashyizeho cyangwa se yavuze ni kuba yacunga iyi Hormuz, kuba yakwemererwa gucunga iyi Hormuz, ndetse ikaba yanayisoresha igakuramo amafaranga. Ibi akaba ariyo ibikora, ndetse ngo ntiyemerere ibihugu bitari inshuti kuba byacishamo amato arimo intwaro. Ibi rero nabyo Irani akaba ari ibyo isaba Amerika ko nabyo yabyemererwa. Ikindi kintu Irani yasabye no gusana ibyangijwe n'intambara, cyangwa se kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byose byangijwe n'intambara Isiraheli na Amerika byashoje muri Irani. Ibi akaba ari ibintu 4, ndetse ikindi kintu cya 5 ngo ni hagomba iyi mitungo ya Irani yafatiriwe igomba kuba yasubizwa, kagarurwa muri Irani. Iyi mitungo rero ya Irani nimara kugarurwamo yafatiriwe, ngo Irani nayo ikaba izemera ibyo Amerika iyisaba. Ariko hari n'ikindi kiyongeraho ko Irani yavuze ko itazahagarika gutunganya zino uranium zayo, kubera ko ngo nukuzikoresha mu ngufu za gisivile. Iyi ntambara rero ya Amerika ndetse n'igihugu cya Irani ikomeje gukaza umurego, ndetse muri iki gihe twita icyagahenge nibwo intambara iri gutegurwa mu buryo busa naho butoroshye, cyangwa se mu buryo buhambaye. Impamvu nyamukuru ngo yateye iyi ntambara irimo irarwanwa n'igihugu cya Irani ndetse na Israel na Amerika, ngo ni gutunganya intwaro za kirimbuzi cyangwa se izi nuclear za Iran. Ibi rero ngo nibyo byateje impungenge cyane, bituma igihugu cya Amerika gitangiza intambara kuri Iran. Icya kabiri ngo ni ibihano. Ibi bihano byashyiriweho Iran. Ibihano byashyiriweho Iran, ndetse Iran kubyubahiriza biranga. Murabizi ko yakomeza kugurisha peteroli mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, kandi Amerika yarayibujije ko itagomba kugira gute kuba yashyirirwaho yagurisha iyi peteroli. Ikindi kintu ni politike zo muri Middle East. Izi politike rero zo muri Middle East zishaka gupyinagaza igihugu cya Iran. Iran yo ikavuga ko itabishaka cyangwa se itabyishimira
nicyo cyatumye intambara itangizwa kuri Iran. Uko ibintu bihagaze ubu rero, agahenge karahari, ndetse muri aka gahenge ni nako ibiganiro biri gukomeza, nubwo Donald Trump akomeje kuvuga cyangwa se akomeje gushyira igitutu ku gihugu cya Iran, akibwira ko kigomba kwemera ibisabwa cyangwa se ibikubiye mu masezerano bagiranye. Rero Donald Trump aherutse kwakira ibaruwa iturutse muri Iran, ariko twari twizeye ko havamo igisubizo cyiza, ariko ntabwo higeze havamo igisubizo cyiza, ahubwo yavuze ko ngo igisubizo yahawe na Iran ngo n'umwanda, ngo nyine nta cyavuyemo. Bigaragara ko n'ubundi isaha ku isaha intambara ishobora kongera igatangira. Rero Iran ifite imbaraga zihambaye mu gisirikare cyayo, dore ko ifite misile zitandukanye, twagiye tubona amasajiri, amakurasta ndetse n'andi mamisile yagiye akoreshwa n'igihugu cya Iran kandi y'ubwoko butandukanye, zaba iza kera ndetse n'izubu yatangiye gukoraho. Rero Iran ifite igisirikare gihambaye, haba igisirikare cyo mu mazi ndetse ikagira n'ubwato bwirukanka cyane. Ibi rero bituma igihugu cya Iran gikomeza kwihagararaho cyane, ndetse kikaba kinakomeje gutinywa cyane hariya muri Middle East mu buryo buhambaye. Ikindi rero aha gihari nuko hano muri Middle East hari base za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi biri mu bituma igihugu cya Iran kitava kwizima, ndetse igihugu cya Iran kigakomeza kuvuga ko cyifuza ko izi base ziva hano muri Middle East ndetse zikagenda burundu. Impamvu rero nyamukuru nanone ikomeje guteza impungenge cyangwa se ihangayikishije isi ni Strait of Hormuz. Ubunigo bwa Hormuz nibwo bukomeje guteza impungenge, ndetse ni nabwo bukomeje gutuma essence izamuka ndetse n'ibindi bicuruzwa byose bihenda ku isi, kubera ko amato acamo n'amato yishyuye, ndetse hakaba hari n'ibihugu bimwe na bimwe bitemerewe gucishamo amato yabyo. Rero ibi bikaba bituma isi ikomeza guhura n'akaga ndetse n'ibibazo bihambaye. Inzira rero hari umunsi ituma peterole izamuka, ikazamuka ikagera hejuru, essence nuko birashoboka rero ko iyi ntambara ishobora kuba isi yose iramutse ikomeje. Uko intambara ishobora kuba isi yose, n'igihe iki gihugu cy'Uburusiya kizinjira muri iyi ntambara mu buryo bweruye, ndetse NATO ikinjiramo mu buryo bweruye, hanyuma ibihugu byose bishobora kuzagenda bigaragaza uruhande biherereyemo, intambara y'isi ikaba iratangiye. Ibi rero nibidakumirirwa hakiri kare, ndetse ngo ibi birimo birumvikanwaho bibashe gushyirwa mu bikorwa, bishobora kuzatangiza intambara y'isi yose. Ibitero rero byaherukaga muri iyi ntambara ni drone ndetse na misile. Iyi attack cyangwa se ibi bitero byo hafi y'inyanja hari hafi ya Hormuz byarashwe na Amerika ndetse na Iran ikarasa. Hari ahantu hatandukanye twarebeye hamwe Amerika yagiye irasa ndetse na Iran ikarasa amato ya Amerika. Nibyo bitero byari biherutse, ndetse ibi bitero bikomeje kuvugwa ko bakomeje kwitana ba mwana, bamwe bavuga ngo niwe warashe, undi ati niwe warashe, ntawemera ko ari we warashe mbere. Aho ibyo bikaba bikomeje guteza umwijyane ndetse no guterana amagambo kwa Donald Trump ndetse n'abayobozi b'igihugu cya Iran. Isi yose rero ikomeje guhangayikishwa n'ibiri kubera hano muri Middle East hagati, intambara irimo iraba hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika. Isi ihangayikishijwe n'ibiri kubera ahangaha, ndetse abenshi bakomeje kuvuga ko bishobora no kubyara intambara ya gatatu y'isi. Birashoboka cyane mu gihe ibi bihugu bitakumvikana, ndetse mu gihe byakomeza gutera umwuka mubi hagati y'ibi bihugu. Rero Iran ikomeje kuvuga ko idashobora
kwihanganira umuntu wese uzayibuza gukoresha cyangwa se gukora izi uranium iyo ivuga ko irimo irazikoresha mu bikorwa bya gisivile. Amerika rero nayo ikomeje kuvuga ko itagomba kwihanganira iki gihugu gishaka kwigira igihanganye mu gutegura cyangwa se mu gukora ibisasu bya kirimbuzi mu buryo butemewe. Birashoboka ko ibi bihugu byakumvikana ndetse intambara ikabasha kuba yahosha mu gihe habayeho ibiganiro ndetse buri gihugu cyose kikemera ibyo gisabwa n'ikindi bakabasha kumvikana. Mu gihe rero umwe akivuga ngo njyewe ndi umugabo ukuruta cyane ndi igihangange, n'undi ati njyewe ndi igihangange nanjye, nta kizagenda, ahubwo ibi bizabyara amakimbirane ndetse bibyaze intambara ishobora kuzahoraho. Ndebera ukuntu Irani yarashweho mu gihe kingana n'iminota mikeya igahita isubiza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Amerika yari yiteze ko igiye gukora ibyo ikora, igakarasa, igahindura ubuyobozi bwa Irani ndetse igatwara uranium, ubundi Amerika ikaba yabasha kuba yakemura kiriya kibazo yavugaga kiri muri Irani cyo gutunganya ibisasu bya kirimbuzi. Uburusiya rero nabwo ntabwo bwigeze bugaragaza uruhande buhagazeho mu by'iyi ntambara, kubera ko n'ubundi bwavuze ko bufatanya na Irani mu bikorwa bisanzwe by'iterambere, ariko mu buryo bwo gutabarana nta masezerano bifitanye. Rero ibi bishobora kubyara ikibazo gikomeye, kubera ko igihugu cya Israel ni igihugu gisa naho cyanga Irani cyangwa se kitifuriza Irani ibyiza. Rero mu gihe Irani ikomeje gushyamirana na Amerika, Israel nayo ibigomba kubizamo ndetse ikaba iri hafi. Murabizi neza ko Irani ntishobora kuba yarasa muri Amerika, ahubwo iyo irashweho na Amerika nayo ihita irasa muri Israel, dore ko n'ubundi haba hari ibirindiro byinshi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse iyo tuvuze Israel n'ubundi twumva Amerika, bose barafatanya cyane. Rero iyo Irani irashweho ihita nayo irasa muri Israel ndetse no hariya hirya hose muri za Qatar, Abu Dhabi, muri Emirates z'Abarabu, kugira ngo nayo ibashe kwihorera irase ku bikorwa bya Amerika, dore ko Amerika buriya inashingiye ku bikorwa igiye igira hirya no hino mu isi. Ntabwo Amerika ishingiye kuba wenda ari igihugu kiri iyo ngiyo kure ku mugabane wa Amerika. Ibikorwa igiye igira hirya no hino mu isi akenshi nibyo biyigira Amerika. Ngo iyo Amerika ishaka gutera nk'igihugu runaka, ntabwo iruha cyane izana abasirikari, ibikoresho byinshi cyane, ahubwo yo ibisanzwe n'ubundi bifite ahantu hafi y'igihugu runaka, hanyuma ikikora ni ukongera ibikoresho. Yamara kongera ibikoresho igahita itangiza urugamba. Rero ni nabyo twabonaga hariya muri Middle East, igihe Amerika yongeraga ibikoresho ikagenda izana na buriya bwato bw'ama aircraft kariya, ndetse n'indege nyinshi cyane. Indege zashengabaje igihugu cya Irani, ariko na Irani inyinshi yarazimanuye, ama F-35 agera muri 10 ndetse n'izindi tutamenye. Hanyuma ibibazo byakomeje gukomera, isi irahangayika, ndetse ibihugu byinshi bikomeje guhangayikishwa n'iyi ntambara ya Amerika ndetse n'igihugu cya Irani ndetse na Israel. Nyemerera wenda dusoreza aha amakuru yo twakongera tukabanyuriramo bitewe n'ibiri kuvugwa, ndetse tugasesengura ku makuru atandukanye ariko ari update. Reka rero ngushimire, nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibari.